Ko poi tukua, he waiata kua titoa mō te whakataetai FIFA ipu o te ao mā ngā wāhine ka timata i tēnei wiki. Nā Michaela Purcell mainini te waiata i tito. I mahitahi hoki ki a kahurangi hine wehi mohi, te kai whakahaere o waiata anthems. Rao ko te mātanga Reo Māori ki a tā Timoti Karesu. Kai a Michael Cugley tēnei pūrongo. Koe nei te ngaringari hou mō te ipu FIFA wahine o te ao e waiata tia ana e tētahi whetū tārake hou o te ao puoro o Aotearoa. Oh, it means everything. I mean, I love being able to share the reo with, our tamariki, our rangatahi, and also anybody that's keen on learning the reo or even just doesn't really know about it too much. It's a really fun way of teaching everybody about our culture. Writing the waiata was just like an absolute honour. The vibes are definitely in the song, and that's what we felt in the room at that moment in time. He kōhine e tipuaki te hāpori paku o pahara keke i here taunga, nā ko tōna kāinga tonu kei roto pū i tōna whatumanawa. Hei tāna, he hōnore nui tēnei ekenga ki te ātāmira nui o te ao. Hei tāna nō ko waiaka tōia ki te hikoetahi i ngā ao o te Māori o te Pākehā hoki. Ka mutu ko tāne manoko nui nei ko te kite i te rā e noho Māori e tahi ai ngā ao e rua. It means everything. It means absolutely everything. I mean, I've always found that I can step into both te ao Māori and te ao Pākehā, and I'm kind of trying to use that as an advantage to create a bridge between the two. So to be able to push my waiata and my music globally and represent our culture as well is really important. Ka tū te kēmu tuatahi mo te ipu FIFA wahine o te ao hei te taite e tū mai nei. Ā, hei reira ko te rere o te ngaringari hou me te poi ka tukua. Michael Cugley, te ao Mārawa.